like that the Serbian people aren't that strict as the Germans, and that are freer than we at home. And yeah, I like it that they can choose whatever they want to go outside and so, and Germany isn't so. Radi se na različitim projektima, ali osnovni ciljevi ovog projekta su upoznavanje mladih ljudi na ovom uzrastu kako bi kasnije, kada postanu nosioci nekog biznisa, eventualno sopstvenog, ili možda neki, možda i ljudi koji vode grad, da bi ta prijateljstva mogli da iskoriste za unapređenje ne samo saradnje između Niša i Folskema, već i šire, možda između Srbije i Crne Nemačke. Meni je interesantno to što oni rade u srednjoj školi, to jest imaju to dualno obrazovanje, meni je to baš zanimljivo. Mislim, bilo bi zanimljivo da to imamo i ovde, jer bi deca stekla naviku za rad. Kada se mi sastanemo sa nekim, mi se poljubimo u obraz ili se zagrlimo, ali kod njih je to veoma čudno. Kada vide da se neko grli, oni odmah misle da je neko u vezi, ali to je kod nas normalno za prijateljstvo.